Kiuruine niko kugeithia Maria Ore murathime kuria mwana wa yaku murathime Maria muthenya wako ore arokumeire mwana na muo mutheru kuma muromo wa irihero-ini arohuruka uhoro mwathani thikiririe niguo moyo wake utonye uthamaki-ini wa matu-ini we mwathani na ithue utuigue ona ithue tuiguire tha tuteithiririo ni mathinio maku ma mutharabai-ini ona mahoya ma maitu Maria mutheru thingi hingo ciothe ona atheru aku tugakenanira mindi na atheru aku matu-ini tondu we uturaga wathanaga magana-ini mothe ma miaka ni ndonire mai makiuma ihoero-ini mwena wa urio na ari othe makinyirwo ni mai macio ni mahonokirio mwathani muhe kiruko gitathiraga arohuruka uhoro mwathani muhe kiruko gitathiraga arohuruka uhoro mwathani muhe kiruko gitathiraga arohuruka uhoro mwana na muoyo mutheru amurathime muikare na thayu gutugata mwathani igongona ritu ni riarika ngai amwike uria mundu ucio murigane ebudisa jirani huyu mukanaye wirigite gutwara mushuma ri sio musumari wirigite gutwara mushuma ri kwa hivyo tumewacha mushuma Mungu ampatia hiyo mshumaa yeye inawaka sio msumari. Msumari inaweza sahulika, inaweza baki huko kwa mchanga, inaweza oza rust, lakini mshumaa itaendelea kufanya nini? Wakana, si ndio? Itaendelea kuwaka na hiyo light mwanga wa Kristo